Menteri Ketenat ki Kambari ke Sorkar Pedeng Dr. S. J. Shankar uloong ba ke jingidei bat ki wei kiri ke dei ke benta ban ningkong jong ki kam yadari bat man la kiri ki don kam ban long ki basengan. Uloong ba ke jingla ban penyedei bat kiri ke long ke bekongsan ban wanra ya ke jingsuk ha ke than cetei la mingi. Uloong ba ki nong snong keri India ki basa syabari menta ki long ki besngosngan bat lada ha ke no kapor ba ki don kam jingerap keri India ke koloi ban yarap yaki. Ula keren ya kene ha ke lempung ya pelio jingmut ha IIT Guwahati menta ke sengi. Menteri Rangba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma ula senran ya Menteri ke Sorka Pedeng ha kene ke jingelang. Baro arngut kini kinong yalam kila let ban petru ya kitiar kitar bala penmi da ki samla pule ke IIT Guwahati. Commerce, culture and capacity are the core objectives of the Asian Conference. Better connectivity is central to improving the ease of doing business and the ease of living, both key priorities of the Modi government.